ade miske mi bina kurave sarhadki hulumale ka wala zamanta ke wande tinun hadafa hori misketen hori sarhadde ade hulumale ki mihun abad wamun anna ade bodu abade mewagutu dirulamun anna sarhad ka wihindu rayituna beenumwa emme asasi muhim khidmata for khudmata ka sarkaram wara bodu ahmed khame devwa egatu rayituna beenumwa ifada asasi muhim khidmata qaim kura rayituna wiha waskatu rayituna beenumwa ne kankan no da khidmata rayituna karim for khudmata ka bina kuranji muhim imarat ka binata bina kurmata ka iskan devwa megatun hulumale ka mihun dirule sarhadu ka mi biha waskari ka miskita ves bina kurma sarkar khas ahmed khame devwa egatu medo me bina kurebe me miskita kivis mutab me binga ele me miskita kivis mihun dirule sarhadu ka bina kurebe ama wara jaga tanavas miskita kam fa kodeve gagane ka deha hen ha mihun ge jaga ge miskite mita bina kurma hamaji pa me wani ade mi miskitu ke binga medu edikendar kami hulumade ka dirule rayituna khaswate kami sarhadu ka dirule rayituna libene wara bodu fasehe kotuka faha kolla ade mi miskita ki mafan taiba fayto sheikh ismail muhammad ke dilati ehiga abina kura miskite mi miski mi masake manage kura mu midani madina investment ke faratu hamahem etan aharta ke wanne kunstanne ko tinun hadafa huri maguti miskin huri tanuka medu mi binga ede miskita ki इस्लामी दिरासा कुरमा बेनु वफरातका आदि कियावा खुदिन नशा नमादु के फहुम कियावा रिसर्च हेदुमा आदि असाइनमेंट हेदुम फदा फोक्यन तिबेबे गोता फारुमा कुरेबिकिन फदा जागा तनवस्कों गायम कुरेबे मिस्कित के गोतुका बिना कुरा खासा मिस्किते मी मिस्के मी बिना कुरानी दे फांगी फिदाया कम फाहा कोल्ला अदे मी मिस्कितु का एतरे अबेरु कुनिस्तने गोता गायगन खद्देहा आहें हामी हुन्ना नमाद कुरेबेने जागा तनवस मिस्कित के गोतुका मी मिस्के मी बिना कुरानी कुनिस्तने गोता रिसर्च कुरमा खासा लाइब्रेरी का एको हुलुमालेगा मी गायम कुरा फुरतमा मिस्किता मी मिस्की वेगेंदाने अदे मी मिस्के निस्पेक कोफा मी वानी हम कुनिस्तने गोता Mimi Aisha radhiyallahu anha wata Rasula ge ambika balun ummul mu'minin Aisha ge faanu ge nam fulga macha ada mimiski furatama mimiski vegen dani sola nizamu karantu devigen faruma kurebe miskit ge gotuga hemima timavetta ves ratte miskit ge gotuga bina kura miskit ga mi miski masjid Aisha vegen dani ade mi miski bina kurani firehanu ge turun anghanu nabes namaz kurebene jaga තනවස් මිස්කිත ඒවතුක අධි ખાસ කොකින් ෆාහාන බරියා මිපද මුහිම වසීලත් වෙස් කායම් කුරවේ ගායම් කොෆාවා මිස්කිත ඒවතුක මේ මිස්කි බිනාවෙන් දානේ අද මේ මිස්කිතුක මසකේ ගායකණකන් ආහාරෙන් ආදුක තෙරේක නිම්මුම වනි අමාසිපා ෆයගතුන් අන්නාර අධිහා 26 වන ආහාරුගේ රම්ලෝ මහ මිරම්ලෝ මහ මේ මිස්කිතුක අමාදී මසකේ ෆෙෂේරු අන්න රම්ලෝ මහ මේ මිස්කිතුක අමාදී මසකේ නිම්මුම වනි අමාස් හිෆාෆා ei miski bina kura faratuge emme muhim amaze ko to khanda alwafa wa ek kamaki vesangeto me miski hulumappo miski to ilmi darustaka adi kurwan hitidas ke amashuta bes kuriya genda gota wani khanda alwafa ade hulumale ami bina kurebe me miskita ekika khas watega dirasa kura farataka adi akiyawa khudinna bes me miski waraboda beenu kureben sababaki research kurma khas sarhad den adi library bes me miski tuga qaim begen da diumuge sababu ei aduge kiyawa khuden research ge dairain kuriya dam beenu wa farataka libene waraboda kuriyar me mipada खास फैसिलिटी इनवता वसीयत का एकीका कायम करे फुरतमा मिस्किता में मिस्की वेकेंदान बाय मिस्की तो लाइब्रेरी का जागा हो रहे हैं नमस रिसर्च कुरमा खास सरहद नोता थाने में मिस्की तो कायम वेकेंदान मी हकीकत का मती तालीम ओगने फरात का बस आदि दाशु के सानावी का कियावा खुदिन नवस हम मी मिस्की तो इल्मी एक कांकम का बेनो कुरेवे ने गोता फरमा कोफा वा मिस्किते de fangi filaya mi bina kura mi miskita ki abadi turu amunda mi hurumalega dirule abadiya waraboda keta kurevene gota jaga tanavas miskita ge gotuka taragi kura miskite mi sarahadda badaruga miharas mi miski bina kurumuga amadi masake peshoma tayyar fa waruga mi kuri mi sarahadduga tinun hadafa huri waguti miskita wara zamanta ke wanda wagin aharta ke wanden huritane enamaves miharu mitanuga mi daimi miskita mi bina kureveni mi sarahadduga mi daimi miskit defam dehahenga mi hunge jaga ke aiko tami imara kureve mi miskin aharenga aduga terega holubigen daruga anna ramlo mahuga mi miski benu kurevene
ei hagigatuga sama hulumale ka dirule rayituna libene warabbodu fasehai hulumale ki amitanuga dirule rayituna hiffase adi e dirule rayituna kari khidme libene gota kam kan intizam wegen faruma kurmattaka adi ekamuke fasiyetta taragi kurma sarukar warabbodu ahmed khodiga taragi kura war planned city ehen kamu me city ka me pada wasiyetta gam wegen dium wegen dani mitanuga dirule rayituna libene warabbodu faseheka ade me miskituke name gotu e kanalafa me wani masjidul ummul mu'minin aisha radhiyallahu anha ade kirti rasulage amikambalun aisha ke faanuge namfulu nandevige binakura miskituge gotuga me miske me wani kanda aluwafa ade me miskituga me miskin kuindannem gotan aharen ha aduga terega nimmum amazifa fa vairuga me miskin me mene imara kurum ka masaketta manage kuram midani rajyega mikamuga hama tajriba ahuri adi mikamuga fanni adi ilmi kan kurumuga muhimmu masakata ka mihatana koffawa kumfunja kamawa madina investment ke fa faratu enkamu me miskitaki efaratakun binakura miski wegen dani hudiha gotakum swara furihama miskita kas ege sababaki atimavetta ratte gota farma kurave hulmalege furatama miskita me miski wegen dative ade sola benu koggen mita me miskita karantu deve gota farma kofawa miskita ge gotuga me miski wegen dani ehen kamun atimavetta ratte wasirata benu koggen fahuge khidumetta rayituna for kodunma sarukan de ahmetu ge dashu mi fahum bina kurave mi fada miskita ka skuta ka mi fada muhimmu binata he ki atimavetta ratte hi hakata benu kogge gayam kurave tantana hedumattaka warabbodu ahmetu kame devwa egateren em misal medu me bina kurave masjidul aisha eki ade mi sarahadda balaruga me miski bina kurmattaka wanje me porhema tayyarita befa wakam faha kodeve ade hama hemme wazirum wes meduga me rasmiyatuga bayarwada gannawane ade me miski me binga anuma bawa khasa me rasmiyatuga sheikh muhammad latifis bayarwadagen wahpur dakwa gota wani ahama jehipa mi komekas mi dirati ehi amilla faratakun bina kura miskite ade rajye ke kankortuga amigota miskita bina kuraruga amilla faratakun wes bina kura miskita bina kurmattaka sarukarun e fursatu amilla farataka devwa ade eya ekiga e faratakun mifada miskita bina ko rayitun khasataka दुनिया मिसके बिना कुरमा की दीनी को तुम वे समवार मातिवेरी कमे विहिन अमिल फयात का मिगोतुम मिसकिता बिना कुरमा इस्लामी खंड तक का भी गुजारे वरा बोडू एबाउदु में दी एफदा यही तरीकम बेनुम व फयात का यही तरीकं दे मिसके बिना कुरन सरुखार खंडालु व फवा सरहद तक अमिल फयात को मिसके बिना कुरमा शागवरी कम फाल खुरा हिंदू ए फयात का ए फुर्सत सरुखार के फयातुम वरा बोडू फाही को दे मेदुगा इस्लामी खंड तक का भी गुजारे ekamuga devwa ahmed kham medu mi afenike midani ade adini shiyaru ta matiko dini shiyaru rayitun ge tereka faaluko dini shiyaru fulakuru mattaka islami kandataka behe wuzare wara bodu ahmetu kame devwa egotun miskitta ke iturun hama dini darustaka rayitun dini gotun heun teri kuruman beenumwa kankan akurumattaka kuranje wara muhimu kandatta islami kandataka behe wuzare kuramungan ade raisul jumhuriya ge irshadu ge dashun aida ge wazir dr muhammad shahim adi said ya isnangawage me pada kanka male ge iturun rajye ge eki kankortu ge dini shiyaru ta fura kurumattaka masakette ke kuramun annakam faha koleve me wagotu is rajye ge eki kankortu ka me pada eta miskitta ke bina kurum ge masake ves kuremun ade me gateren hama faha koleve sarukarun para khas ahmed kame devwa ge bina kura bay miskitan ge gaterega राज्य के कि सरहद तुगा इस्लामी मरकज़ ता विस्तानी बिना कुरमु इस्लामी मरकज़ ता कि मिदन वगता मिमिस की तके एगोता लाइब्रेरी आएकीगा दीनी मालूमात रायतुना फोर खोदी कम तादीम उगने कुदिना ए जागा तनवसन ए फुर्सत दिबे एगोता फारुमा कोगिन सरकारों बिना कुरमु गन्ना मरकज़ तके इस्लामी मरकज़ ता कि ए नमाज कुरम के जागया जलसा कुरेवेने माहौदा आदि मिदन वगता कियावा कुदिना कशीगेवा जागा लागे एक शालागे फारुमा कुरमु गन्ना इस्लामी मरकज़ तके हमें में मी फाहूं बिना कुरवे मिस्कित है कि वैस मिफादा खांखमा वारा बोड़ा इसका दीगे समालो खान दीगे तरगी कुरमु गन्ना मिस्कित तके
මියදු මේ බිනා කුරවේ මස්ජිදුල් ආයිෂා එකීවස් මෙදන්න විගත කියවා කොදින්න වරබ්බොඩු එහියක වාන මිස්කිතේ සෝබකි මිතනුක ලයිබ්‍රරියා අදි දිරාසා කුරුමුගේ ખાસ ෆැසිලිටි ත වසීලත්ත මිතනුක මේ ඉමාර කුරවේ මිස්කිතුගා ගෑම් වෙගෙන් දාතියුම් අදේ මේ රම්දෝ මහු මිස්කිතුගේ බින්ගා මෙදු එලිකෙන් දායරු අෆහ කොල්ලවේ හැම කුස්තන්නේ විගත ගාකනකන් අහරෙන් හාදුගේ තෙරේගා මේ මිස්කිතුගේ අමලි මසකේ එක්කොන් නිම්මා ගොතම් මේ වණි කණ්ඩ ආලා ෆැහිම අන්න රම්දෝ මහ මේ මිස්කි හුළුවේනකම වණි ලෆා කොෆා මේ මිස්කින් බිනා කුරා ෆරාතුම් සෙවතන් අමාස් කොෆා වාකම් ෆහ කොල්ලවේ හැම මියා කීගා මේ මිස්කිතුගේ රාජ්‍යග මිහාර මේ බේනු කුරා මිස්කිතක බලාරුක වර බොඩ හම ජාග තනවස් මිස්කිතේ මිගතුන් දෙහාහෙන් හා මිහුන් නම් මේ මිස්කිතුගේ එතෙරියා බේරුග නමාදු කුරුම්ගේ ෆුර්සතු ඒ ජාග තනවස් වෙගෙන් දාන එහෙන් කමුන් හුළුමාලේ ෆද ආබාදී බොඩු සරහද්දක මිවර මුහිම්මු මිස්කිත කම්මි මිස්කිවන් අද ෆුර්මාලේගේ ෆේස් එකේ මීවි සම වර බොඩු ආබාදී දිරුරම් ගන්න සරහද්දේ එහෙන් කමුන් ඒ රයිතුන්න කාරි ඛිදමල් දිබෙන් නොත මි ෆද ෆසේහ නිසාම ගායම් වෙගෙන් මිදනි අද මියදු මේ බිනාකුරා මේ මිස්කිතුගේ බින්ගා අලුවා මේ දෙවණි රයිසුල් ජම්හූරියා ඩොක්ටර් මුහම්මද් මොයිස් එමනිෆානුගේ තුන රයිසුල් ජම්හූරියාගේ අම්බිකම්බලුම් වෙස් මෙදුගේ මේ රස්මියතුගා බෑවෙඩවේ වඩා ගන්නවානේ අදේ රස්මියත් මිසරහද්ද බදාරුගා මේ බිම්මෝති එක්කොන් හුස්කොෆා මේ මිස්කි බිනාකුරවේනේ ගොතන් අදි වසීරුම් වෙස් මෙදුගේ මේ රස්මියතුගා බෑර වඩා ගන්නව මුන් ගෙන්දාකම් අෆා කොල්ලා අද රයිසුල් ජම්හූරියා ඩොක්ටර් මුහම්මද් මොයිස් අදි එමරිකානුගේ අම්බිකම්බලුම් සාජිදා මුහම්මද් මිහාර මිවණි මිසරහද්ද වඩාගෙන් අද කුනිස්තන්නවගතන් අමිල්ල ෆරාතකුම් බිනාකුරා මිස්කිතේ මේ මිස්කිතකි මේ මිස්කිතුගේ මේ මිස්කිතකි දෙෆංගි ෆිලාය තරගි කුරවේ මිස්කිතේ මේ මිස්කිත දීෆාවා නමකි මස්ජිදුල් උම්මුල් මුමිනීන් ආයිෂා රදියල්ලාහු අන්හා අදමි කීර්ති රසූලාගේ අම්බිකම්බදුන් උම්මුල් මුමිනීන් ආයිෂතුගේ ෆානුගේ නම්ෆරු නන්දීෆාවා මිස්කිතේ من مسكتكي ما فن طيبة فائدة الشيخ إسماعيل محمد جديدة إهيجا بنا كرا مسكتة من مسكي من منهج كراني مدينة إنفستمنت كي فراتو إتن أحرب بندن تنو هدافا بغتي مسكين هو تانوكا بنا كرا من مسكتكي إسلامي دراسة كرا بينو وفراتكا كيوا خدينا نمادو جفاهم كيوا ريسيرش هدوما أدي assignment هدام فكيان آتي بيغوتا فوريهما library كايكو دبوريا بنا كرا بينو تدفانجي فدايا بنا كرا بين مسكتة මිස්කිතුක එතරියා බේරුගා දෙහාහෙන් හා මිහුන්න නමාදු කුරවේනේ මේ මිස්කිතකී රිසර්ච් ලයිබ්‍රරියක හොළුමා දෙක ගෑම් කුරවේ ෆුරතම මිස්කි බෙස්මේ මේ මිස්බේ මේ බිනා කුරවෙනි සෝදා බේනු කොගින් මිස්කිත කරන්ටු දෙවේ කොට අංගනුනබස් නමාදු කුරවේ ජාගයක ખાસ ෆාහනවස් මේ මිස්කිතුක හුන්නානේ මේ මිස්කිතුගේ මසක්කෙන් ඉංහා දුගතරේ ගනිම්මා දෙහා සබ්බිස් පනහරු ග්‍රම් ලෝම හොළු මකි ආමාසිය ගොතුක වනේ කණ්ඩාලා පමිහා සම් මෙස්මියත වගතුන් ගෙනස්තෙන් أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا دينغناني كيرت القرآن كيوا بدال المفهوم دينغناني رئيس الجمهورية من مسجد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بنقال وادبو رئيس الجمهورية عزة رئيس الجمهورية دكتور محمد معيز.
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ثم الصلاة على النبي المختار القائل: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. إزاي رئيس الجمهورية دكتور محمد معيز، هذه إمانك فانوغي أمي كمال ساجدة محمد، فضيلة الشيخ إسماعيل محمد بيفلاغ آيلاغ بيفلو ألغن منغ إسلامي كانتتكا به وزارة وزير ألغن أخ دكتور محمد شهيم علي سعيد، دولة عزتي وزير أدي مي بروغرام دراغاتم بلوا إمها أخونا أختون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ميادكي فضيلة الشيخ إسماعيل محمد وران وفاوري دوهي أي وران أميد كورفو من كمج فشم بينغا لجندا دوس أي مسكتك بينغا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذكراغا إلى مسكتة مي مسكتكي مي مسكتك بينغا على دفمتك راجع عزت رئيس الجمهورية نهنو أودين نتي أولو وموس وقت كله دفيتي شيخ إسماعيل مكما وران أفا كربا أدي ورا شكر أدا كربا إيمانك فانا أمي كمالو مفاد كانتتك دوا أهمية ميغن رمز كدني ديني كانتتك شا أدي ألغن منغ آيلي غاي كمان أنا لوبي رمز كده وربنا الشكريا رئيس كده كمالونا لوبيتي أخونا أختو مي مسكي كوريغا دنبيهن مي بنا كربني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذكراغا إكمنايكي كيرت ما نبي صلى الله عليه وسلم إمي لوبيت كم بدو أمي كمالو إكمنايكيغا الله رسولا إكمناي غندورغو أونوا إروغوس جبريل عليه السلام إكمناي سلام رد كربا أدي إكمناي بس جبريل عليه السلام سلام جواب رد كربا إما إبروغ فيكوهوري آلووري ما كمناي أم المؤمنين عائشة كي إما إفدا كمالونغ ذكرى آلا كرمكي ألغن من كرنجه نكمه لوبي كرنجه كمه كمكس ميمسكي تكي المدينة إنفستمنت منيج كراغوتو ماتين كوريغا دنبيهم فضيلة الشيخ إسماعيل محمد أميلا خرد فلوغا ألوا مسكيته ميمسكيتا غاغندكا إترا بيروغا دهاهنغا ميهونا إفهرا نماد كوربين ميمسكين هناني سولا كوريفا إياكون كوريفا نمادن أن ميهونا ورا فسيها ماهولك هناني إراد كوربيجيا أديايكوغا ميمسكيتو هناني ليبراري مطالعة كورم بينهم وميهونا دراسة كورم بينهم وميهونا فرصة فهيكو ديوين داني هم ياكو أنهنونا خاصكو نماذ كروين تنبس قائم كروين داني ألغنك دعاكي الله سبحانه وتعالى شيخ إسماعيل ميكمغا هيو درمايا سواب دبو كوريغا ألغنو فشمو حمد صلواتوغا كي حديث کے معنی کی الله سبحانه وتعالى تكا ميهك مسكت بناكو في نما الله سبحانه وتعالى ميهك قيامت دوهم سورغيغا غندور بناكو دبوانكما ألغنك دعاكي الله سبحانه وتعالى ميكان شيخ إسماعيل إخلاص تري مسكة بلكمغا لفا أدي أكلانغ مي مسكة كورا ميهونا دبوا هيو درميا سواب قيامت دوهم سورغيغا إمانك فانا غندور بناكو دبو وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ألغنك شكرغا نهمنه بيك تبس حقيقة كوارا هونو غادين هما كركولم من غوني عزت الوزير وداعين نبيتيه أدي ألغون من مي مسكين على دفا كونفنيجة إمها بيفلنا
cameraman unna mi video kura be fulna mi emmen nan algondo khasa shukra dannama jazakumullahu khair wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ade agmen demmeti be funa hami genestini masjid ummul mu'minin aisha radhiyallahu anha genandifa wa miskituga binga edumuge khasa rasmiyatu ade mi rasmiyatuga binga alubade vi raisul jumhuriya dr muhammad muiz ade mi fanu gam kambado madam sajida muhammad ade fayatu sheikh ismail muhammada mi fanu ge aida ge be fulo ademi mafan taiba fayatu sheikh ismail muhammad ge didati ehiga bina kura miskite mi miski mi manage kurani madina investment ge faratu ademi miski bina ko nimmuma kadaluwa fami mani kaykaraka aharen haduwas adi aharen haduga terega mi miski nimmuma kadaluwa fawer anna rambo maha mi miskin holoma mi wani kadaluwa fa ade me miskin kristen navigata mi abina kurebeni kirti rasuda ke lobveti ambikambadu ummul mu'minin aisha radhiyallahu anha ge namfulu nandevigen bina kura miskite ke kotuga ade me miskituge binga erumattaka be khasa rasmiyatuga sheikh muhammad latif isfani ekam faha kura wafa ade miskite duniya matiga bina kurumuge maikama ekamuge darumage matveri kamuge macha aduniya matiga miskite bina koddevi aba farataka man allah akhir duwahum suwargega gandware bina koddevane kamuge matveri awaha kafuru emnik fan wani hissa kura wafa ade agmen tibe funna hame geneste mo media live coverage mi hay sabo mi akhur kholdani ade agmen edumaki ade duaya kivis mi miskin aba habina kurebi mi miskitu kana ma dukhul mi furusat agmen akhuna khutuna dibiken dium uriya be funna bas para rakatri ade ufa ver duha kangede assalamu alaikum mi wagutun geneste event ಬರಕಾತೆರೆ ರಮಲಾನ್ ಮಹುಗೆ ಹೇ ಒಯ್ದುಮಾತ ಹುನಿಯಾ ಟಿವಿ ಬಲ್ಲವಾ ಲೋಬಿತ್ ರೈತುನಂ ಅರಿಸ್ಕುರಂ